जगन्नाथ। आज है एक पवित्र दिवस सेप्टेम्बर 5 तारीख। आज दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मग्रहण करते 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारीख। तो से आम यही दिवस गुरु दिवस रूप पालन कर आसुँ। चलन देखा लाडूर प्रथम गुरु दिवस केमती पालन होती।
Je cherche un Pierre au Paul, un Jacques au Tom. ଆଜି ହଉଛି ଶୀତ ବୋଲ ପାଟି ଖାଇକ ଆଜି ଦଳରେ ଡକ୍ଟର ଦେବଳି ଆଦ୍ୟଗସ ଅନୁଦାନ କରିଥିଲେ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ବର୍ଷ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଲାଡୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦିବସ କେମିତି ପାଳନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ ସହ। ତ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।